Oh berarti badan nang tang seko. Jelas kalau nyata ya sengko si tanda bekal. Panjenengan mata koron. Napa alasan epon? Karena sengko ya tak nisram kuda ka bekal. Sengko ya tak andi rasa cinta paman. Karena mulai kepada Kanjeng Rama ya rengko jodohake kelaban Kanjeng Rama paman. Dadi tak koron panjenengan kabekala amarga ring sepona nyedua gimpian. Ngajak kakaula sampai di tengah alas. Tujuan apa? Jelas kalaban nyata paman. Mentare tanah sengkok ira pas tahu apa sih rasa sengkok. Leres. Jelas kalaban nyata ira tanah sengkok itu kawan. Bupati pun apa nih kan? Bingung sengkok paman. Mangkana ira sengkok ngajak nama budak ke alas jenak. Engke. Sengkok ira tadi tujuan paman. Sengkok nyetong ake pikiran nang elas tidak paman. Oh sapane ka. Sengkok ira ning patutu paman. Mun panjenengan eka nyetong pikiran. Kangkui aja ke abon adipi. Ngiring apa? Pangeran Campirana yang sudah keluar dari keraton Badung Sangapura karena diutus oleh saudaranya Prabu Anung Ki Gusti Mandere untuk menuju ke Kadipaten Buleleng. Namun dalam tujuannya putus dengan seketika karena Pangeran Campirana tidak menyukai sama tunangannya Cindy Ayunan, sehingga dunia duduk bersila menyusun kekuatan tanpa disadari keajaiban tiba. Pangeran Campirana keluar ataupun turun dari kursi singgasana keraton Badung Sangapura sampai tidak kenangan dina akebay kuncik esena alam terbumi kunjang ganjil senjatana apa dalam tujuan ngabut nana der Pangeran Campirana. Nyitung akina pikiran buat nangucak nyitung akina pikiran lah tak usah kakubay alasan senyatana singkok lama tahu coba na are tak seneng mong kudok kabekalah sekasamput Arya Cindy Ayunan si bodoh eka dipaten Buleleng. Tapi enjo tak apa karena jeria urusan ate ben urusan sebutkan iki bemakte kalaupun benar kalamun benar tak senang sudah Cindy Ayunan karena benar pajudu kalaupun Kanjeng Rama enjo tak apa
Budi are budi bulan buat napa kal mangki orang bimbing seka senengi kalaban buat anak. Tapi kalau mon buat lakar arem terus mencara dalam pebekalan kalaban sini engkau bekal nete setong katong si bekal pamasok dalam kerajaan buat anak pangeran Jambirana. Wahai pangeran Jambirana, lah engkelesek tarima tetepan kekuatan perkasaktian dari sengkok pangeran Jambirana. Wahai pangeran Jambirana, lebih sengsok matur sakalangkong monggo kabut nang pangeran Jambirana karena beuna bisa narema kalebet ikhlas tetepan tang ilmu sengsok marwe katawa mata usara gugur montro lakar mencara kalebet bekal lah terus sakin apa bicara kalebet bekal nyare buden orang bidik lain. Hong bila hong sekaring bawon langgeng wahai orang Jambirana tanah ya rekur na seko pacetak aduh kong dia karena Arab jelas kalau bernyata seko tak mengira andi kesempurnaan paman karena seko ia rata andi rasa cinta baik benam apa yang terbercinta Sersa ajunan nyamar kulit noni ja ajunan kepaneka turunan dari orang keraton Badung Sanggabuka kisana pangeran mak bisa ya rebak napas tahu dek asal usul sengko siapa benar senyata epon panjenengan tak perlongon ini pasira api tilemu senyata cuman api tilemu kepaneka tak andik tujuan juga alendaki aneka tujuan bagus si sampai mangki ibadah aliran nanang Prabu Pangeran Jambirana seekor cak maksud tujuan bagus ya rebak apa mana kita kalero nanang Prabu anika roh keluar dari kaudina bekal sekat sampet sindi ayunan mana palaras senyata sengkok pacetak ndek ke sindi ayunan sengkok apa kalian kelaban sindi ayunan area tak terus sakit kelaban sengkok bisa ya rebak napas tahu apa kalian kelaban sindi ayunan nanang Prabu Pangeran Jambirana anak pak api keleb aneka maalarang ajunan mun pegek kalaban bekal sekat sampet sindi ayunan sebadana Kadipaten Bulen karena aku turun ke baneka ngau ningi etempona cencina Kanjeng Ramana
ajunan sareng Kanjeng Ramana sindi ayunan patabot bekal epon panjenengan aneka saumpamana salah setong bekal ngingkari dalam cencina otak burung keangkui asan ting kalaban calon kasebut aneka bekal kemutian badai setak terkira pangeran Jambirana sengkok saporana budak tabak ngaji beuna yare tak usah ngarangi beuna sengkok karena orang apa kalan yare yang kuya saterasa apa kalan yare yang kuya saumur namun yare sengkok tak andi kesempurnaan beuna bisa tanggung jawab laras api kan cukup ngerti napa itu budi sareng ajunan pangeran Jambirana api telung ora aroma sanesan saumpamana edem tujuan epon panjenengan keangkin mencara kedika terus sakit kalaban ajunan nanang Prabu pangeran Jambirana budi are budi bulan keancoran bekal keandek kalaban keraton oh berarti bakna ya dengan jam sengkok punten api telung coma aneka ninga edem janji epon rama ajunan pangeran Jambirana san pangeran Jambirana tak usah ya relang alangi sengkok mun pacat biar bakna terus selamat tak dalam kaudian api telung rela calaka asalkan aneka tak oh berarti bakna nang tang sengkok Pangeran Jambirana sepura api termong kuda ajunan api termong alang-alang kangkui ajun mencar kalaban bekal sekasapun sinda ayunan tapi api termong nikah ajoge dan kasalamat keraton pun ajunan dalam perbuatan panjenengan dalam Prabu Pangeran Jambirana aneka sebocah pengkhianatan cinta Pangeran Jambirana Arya makna mak cek saranang kau bibukna makna dina pasam berpana sanajan bula bidikane ko dineng patisan melas nganiko iya mikire anak setong tak bungana tak kuniko pakna mikiri anakna sangko pun dibosa Demana makna tau nampakna coba olok makna nak Carmila edimma bana apa pak napa makan tos lokolokan Carmila tak yolokam makna posang na kula salah kita marera kora karwa sasaan kita cemur bapak kakora ada nama ala kora joko kenapa bu selesai bu bu
ben bapak. Kula neka pon di basa benih nak anak kene pole bu. Iya saya kataku ibu nak. Sabab apa orang bini rera jori si kuna bing. Melana leres bu. One ngapan jenengan. Lakarton kula neka orang bini ibu. One ngapan jenengan. Masa natan kula terosan ekorongan nang etisa. Ekorongan nang eroma. Iya saya nggak ajalan patepat nak. Coba ajalan bibi. Todus kata tangkul. Kami mas abasan na. Muna jalan tak komi tepak kaduri apa na. Lebih todus lebih malo Carmila ibu. Cakan cakap bigar wapon ala bela. Carmila salah kita paju-paju kan terus mangken ibu. Namun jangan jana beendo na ala bala. Sebenting tak penyakit saya masuk na. Maksudnya penyakit apa bapak? Nak. Mun kira na ikabalat salat na. Mungkin ngapul kiya na. Ibu, Iya nak. ananging bu. Tan kula pada saya pamator ada panjenengan kalaban bapak. Sebenting na. Aryakan bada embo. Iya mun tada embo. Ikabalat salat embo rena. Kaulah bu. Pernah amempe orang laki ibu to na malam tan kula kita asaren. Ngaka asarena ibu tartep tan kula kadin to amempe badana orang laki. Mak buruan na buat nana. Saya bisa mimpi orang laki. Ang kimik pola karena tan kula kan nikah. Jarang keluaran dari compo. Kantos saya patemu sarang orang laki ngalebet lagi dari mimpi ibu. Cok ibu mulai lambek nak. Tak pernah buat nangiding rek. Abole ka ibu. Pas amimpi orang laki. Puru satia buat nasi abole ka ibu nak. Ang kunatan kula takok si matora dek panjenengan. Orang laki kepanekak. Pangeran Jambirana ibu. Orang ngaganteng. Cak sengana ibu tengkola yetini sarang panjenengan keluar dari patisan. Cek terona tengkola asaria. Mik pola bada orang laki Pangeran Jambirana kadinto ibu. Elah nak. Buat najek nyari orang laki. Buat na orang tak andi Ving. Ibu. Rekaretan kola kak nito eka mimpi utabar rekaretan kola nisar. Orang laki Jambirana kentongan ate ibu. Muntak kamas Pangeran Jambirana tak alak ya. Lakerwaan ibu. Kamas Pangeran Jambirana. Sadar nak. Buat akun amimpi Ving. Kamas Pangeran Jambirana. Maduh apa nak. Kaulah nisar. Kaulah nisar depan jenengan Kak Emas. Siang malam panjenengan eka mimpi. Amana robana mak padang bayi gunung alatnya roan kamas kope bila petengah
kau bingung tak karoan kapuruse atemuan kong cukongane patengah patengah tak etangale mila polong tanto kau lecek seneng kamas tanto senang dalam mate seganteng jambirana ngereng pas datang